نكا حاليا عندك يعني جيش دربي دوكي وباجر مثل او قصد دوكي كانوا جلقة مدرسة كرن بس يدوكي داما ما يا تأجيل بو يا شو بيشتوكي حيوانات داما جديد دست بكتن ونسبة سعراجي يعني افصالش سال دي باشتره يعني سال بوري جرام بون بس افصال جلك باشتره يعني الديف نوعياتي تمينيت دي بويتوات قرطاسية تشتلو تشكي جرانة وهي الصينية أرزانة والدفتر شي وزنه وزن جران يلا وزن كيم تشكي بيسر وبرا همي نوعيتين يا اندونوسيتين سجل دفتريتين همي تشتهي دي باي بتر تشتلو تشي ئێمە ئەمڕۆم کەمپینەماکە ڕاگەیاندووە و دەست بەکارە بین ئەم کەمپینە بەردەوامە بێت هەتاوەکمە و کاتەی لایەن پەیوەندیدارێتە سەر خەت ئەو پرۆژانەمان بۆ جێبەجێیەکە کە لەم شارایە بۆیە لێرەشەوە دەستمان پێکرد ئێرە کۆتایی ناحیەی سیروانەوە و دەروازەی پارێزگایە پەیامێک بێ بۆ پارێزگاری هەڵەبجە بۆ ئیدارەی پارێزگای هەڵەبجە کە ئەم ناحیەیە چیتر ئیهمال نەکرێت ئاوڕێکی جدی لێ بدرێتەوە ئەم کۆمەڵە گەنجە ئەم کەمپینیان ڕاگەیاندووە ئێمەش هاوکاریانین بە هەموو توانایەکمانەوە پێیان باش بوو سەرەتای کەمپینەکە بۆەوەی کە بناسرێن و بۆ ئەوەی کە جۆری ئیشەکانی خۆیان دیاری بکەن بە پاکردنەوەی ناو ڕێگای سەرەکی ناحیەی سیروان هەڵەبجە دەست پێ بکە و هەردوو سایدەکە لە یەک ڕۆژە بە ئامادەبوونی فەرمانگەکانی ناو ناحیەی سیروان Bueno, pues soy vendedor de aquí del Rastro, de hace... Bueno, mi familia lleva mucho tiempo, yo pues llevaré como unos 25 o 30 años, sí. Y bueno, pues este es el mercado más típico de Madrid, uno de los más antiguos de España, así al aire libre, lo que es mercado. Y bueno, pues todo el que viene a Madrid tiene que venir al Rastro porque hay muchísimas cosas para comprar. Estoy aquí en plan de domingo en el Rastro, que me dijeron que es un plan que se hace los domingos aquí en Madrid y bueno, recorriendo un poco, viendo antigüedades, venden ropa, cuadros, camisetas, en realidad es un plan muy entretenido para los domingos, se ven familias, se ve un poco de todo lo que es Madrid, está muy bien la verdad, un gran plan y una hermosa ciudad.